Bog Dominića. Bok Verena, bok. Sad kod nas imaš izložbu koju si nazvao Tonske skale i grafitni sjaj. Mi smo se ovako bukli, onako nekakve možda Tematski. skale, jel da? Tematski smo se obukli, to je dobro. Žao mi što nismo stavili one kapice žute koje furamo slične, jer osim sivog grafita i crnog grafita u tvojom ciklusu crteža, ima i nešto žutoga. To je šelak. Šelak je na komarcima, ali oni su isto crtani sa olovkom. On je došao, zapravo ta serija koju izlažem je nekako kao radna serija crteža koju tek razvijam i ne znam u kojem smjeru ide. Još nisam u potpunosti odlučio hoće li to biti više vezano za nekakva sjećanja ili za nekakve tehničke moje fascinacije sa materijalom, zato što volim se baviti sa jednom vrstom alata ili materijala i vidjeti na koje sve načine ga mogu sprovesti. Na primjer, meni je grafit interesantan jer se nalazi u olovci i u tehničkoj olovci, ali postoje grafitni štapići, postoje i grafitni prah koji se može nanositi sa kistom, postoji i grafitni akvarel, ajmo to tak nazvati, ja to zovem grafitna glina. I onda možeš stavljati grafit u puno debljim slojevima i kad na to dođe još olovka ili nekakav kao pretisak kao sa grafitom ili nekako možeš zamuljati te poteze, imaš sve jednaki isti sjaj, imaš jednaku kao materiju koja me fascinira i kad spojiš sve te različite pristupe možeš izvući nekakvo bogatstvo. Tekstura koja ti nadomješćuje boju ili dodatni neki kao materijal. Tako da mi je s te strane drago sad razvijati tu seriju, ali još uvijek tematski nisam definirao kud to ide. Zato to zovem kao nekakva radna serija crteža. Dobro, uglavnom imate jedna serijica koje su komarci, ovo ostalo su različiti crteži u tehnici grafita, ima nešto autoportreta i nekakvih tak tema, možda kaj si rekao, sjećanja, jel da? Da. Ovo je recimo crtež kao na plakatu koji se nalazi je judo, sat juda ili trening juda, koji prikazuje kao moje sjećanje na judo trening. Trenirao si judo? Da, trenirao sam judo, došao sam do zelenog pojasa ko klinac, dalje nisam to razvio, ali nije to toliko ni važno, važno je kak je meni to bilo dovoljno dobro da iskoristim to za neku kompoziciju. Gledao sam nekakav kao japanski od ovog, kako se zove, Hokusaija, on je grafičar koji je radio Val. On ima i drugu seriju radova u Fuji planina i različitih kao nekakvih scena iz japanskog folklora. Jedna od tih kompozicija mi se učinila interesantna pa sam ju uspio iskoristiti za sebe i za svoj motiv za judo. To je, a komarci su zapravo komarci u jantaru koji pišu oporuku, jer su kao kad komarca, te kukce koji se nalaze u fosiliziranom stanju u jantaru, njih naime čopi smola i kad kukca tipa komarca je čopila smola i onda on piše oporuku jer zna da će umrijeti. I meni se to učinilo kao nešto dosta duhovito i krenula je serija s tim prvim kao komarcima koji pišu oporuku pa neki kao počine samoubojstvo da se skrate muhke, zato ima tamo komaraca koji imaju pištolje u rukama i tak. Jedan ima pilu, da li taj pokušava i pobjeći van? Ne, on pokušava si odrezati nogu da pobjegne od jantara, ali meni je to nije toliko crno, iako kao može zvučiti kao tematika kao da je crna ali mi se to učinilo kao nekakav duhovit osvrt. Nema nikakvu dubinu, zato što to je isto u nekakvoj kao mojoj radnoj kao fazi, nemam krajnji cilj kud ću s tim doći, ali između svega ostalo što radim za izdavaštvo i što radim grafike i na akademiji i tak, radim tu neku sad svoju seriju koja je
kratke crtice ili ti ono, kao mogli bi to reći one-lineri. Želim biti duhovit, ne zato što želim biti smiješan, nego želim kao provući nekakve duhovite dosjetke kroz crtež. Da, to je onako nešto glavno što se sad nalazi u galeriji. Kažeš, imaš zapravo, kao ti si magistra grafike i radiš na akademiji i usput zapravo se baviš dosta ilustracijom slikovnica. Da. I to ti je odmak od onog što ti je posao koji si dobio po narudžbi, znači to je zapravo kao neki odušak, ispust, da pokušavaš svoje kreativno izražavanje usmjeriti na nešto vlastito, a ne na... Pa da, uvijek. Mislim, čak i kad radim knjige, radim ih ili ako ne radim knjigu sam kao autorsko djelo, onda radim uvijek u suradnji sa nekim piscem, naravno. I to je isto moje, to isto gledam kao nešto što ću ja riješiti likovno u potpunosti sam, sa što manje uplita od izdavača ili autora. Ali ovo tu je mimo svega toga, kao to je potpuno autorski rad, lišen primijenjenog dijela umjetnosti. A ti imaš jednu svoju autorsku slikovnicu? Imam, da, Svjetlana i Sniolet. To je čak prošlo je par godina od toga i sad već imam nekakvu ideju što bi dalje radio s tim, jer želim dalje pisat, iako to nije moja domena, ali kao ilustrator okružen sa svijetom knjiga, povučete da nešto što bi inače bila serija crteža sama za sebe, da pretočim u knjigu. Naravno, uz to mora postojati nekakav kao narativni dio koji bi bio u formatu knjige, tako da ću morat nešto napisati. Pa dobro, evo ova izložba koja se može pogledati od 25.11. do 21.12. ove godine ima stvarno raznoliko teme u istoj tehnici, pa možda nešto od toga završi u nekoj tvojoj autorskoj slikovnici. Sigurno, da. Kao, zato je to jedna onako radna serija crteža iz koje ću vući motive za daljnji rad, ali u kojoj ću dalje nastaviti u buduće propitkivati kompozicije, određene ideje kako one mogu djelovati na papiru i dalje proučavati tehniku. Svaki rad se sastoji od više kao aspekata, tako da to je ono što sam sad odlučio staviti pred ljude. Drago mi da je to kod nas i pozivam sve da pogledaju tvoju izložbu. Mjesec dana. I nadam se da će možda neku tvoju knjižicu isto, ako niš drugo, posuditi u našoj knjižnici, pa da vide još tvojih autorskih. Pa da, trebaju. Može. Dobro, hvala ti. Mislim da je to to. Hvala tebi.